TV1. Kei te pāma mai, kei te pukuriri hoki ngā kaiako me te whānau o te kōhanga reo o te marae o Kōraunui, i te mahi a ngā maikuku o hene mahuika ki tō rātou kōhanga. I nā koara tērā te whakapono o te tari pirihimana o te awa kairangi, he mea tahu taua ahi e tēnana kia. Koini te ātāhua o te whare o te kōhanga o te tahunga reo o Kōraunui i te Rawiki. Koini te toanga mai o te mahi a te ringa o te nanakia ki tō rātou whare i te wiki nei. Tēnei wā tino moke, tino mamai te ngākau ngā kaiako, mi ngā tamariki katoa. Te mea no rātou tēnei whare. Kua nuku atu i te toru tau, te whānau o te tohunga reo kōhanga reo, e rai pakaruana i raro i te tuanui o tō rātou kāenga ka wera nei i te ahi. Hāwhi miriona tāra te uara, i utuhi e rātau ki te tāhu o te mātauranga, hei hanga i tō rātau whare. Ko te pāteike a te whānau, he haraora te aho o te tangata, tā ngata rānei, nā rātau tēnei mahi ki te whare o ngā mokopuna o Kōraunui. Can't come to grips with how a person or people could do this to us, especially with our tamariki and Christmas coming up. I whakatuwhere he ngā kuha te kōhanga reo o Kōraunui manae a te tohunga reo i te taurua mano mārima. Ko te pāpauri me te whakatakariri a te whāna o tēnei kōhanga reo, ko ngā perehana a rātou tamariki mokopuna mo te krihimete i wera i roto tēnei ahi. The scene examination certainly indicates that the fire was deliberately lit. The results aren't back yet, but the indications are that some sort of accelerant was used to start the fire, which is cowardly, ridiculous, and we're going to do everything that we can to identify the person that might have done that. Hei te tauhou ka tīmata rātou ki roto o tō rātou kōhanga tawhito. Hei te marama o hui tangaru. O te tauhou ka tīmata ngā kāmura ki te whakapai tō rātou kōhanga a te tohunga reo. Joe Glenn, Te Karere.